kumslo inavi aniki mukusni tupulani tsala khetani kini no mukubidi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pini aniki mukupungu anigini tsalo Ananda Bazar Petrika News Sutsa Kithe no pikyono United States Raku Department of State mkono United States Raku timi kumsvila pikyono Salanomu New United States Raku kwalana India Raku hujunepi akupu shikepusha ye Jammu and Kashmir territory ngo Manipur states la ukelo ipi eno Ayeghiqha ye akum sapu shani ipi India Raku Jammu and Kashmir territory hipo ye alkakipemi terrorism yakona ngochekiu alaki ke ipi eno alkakipemi terrorism hipakona Jammu and Kashmir hujunena igikepo show akupuna tsicheni eno akukhaya loksa jili shicheni ipi ikimo Jammu and Kashmir territory hipola Ladakh region ye akupuna titoi kiu ye chuluka hai ipi itage panong no pikiuno New United States ga khumi kwalana India ga khu hujni pi akupu shikemi aga ye Manipur state ge hujukelo ipi ena tilena agushani ena akumla loksa chichekemi timi kutomo ani ipi aniki mukuso muchulani tsololo NDTV World News Sutsa Kithe no pikiuno Palestine West Bank territory yegalo Israeli Defense Forces hushmi okona akhuki lakhi mla pelvena tilena Hamas galam yoko khami akhuna angkaluna kalvena tipolo khathawechini ipi Israeli Defense Forces hushmi okona akhuki tipola khathawekyu Palestine Hamas terrorist galam yoko dola sakpheu lakhi Mustafa Muhammad Abu Ara ampe thosok thuye tilena akhu ka hawai ipi Hamas galam yokono pikiuno New Sakpheu Mustafa Muhammad Abu Araye khetani kini na mukuk thumpe rilekhi lono akasulaki kalve ipi ena tiliki kumopu paye Israeli Defense Forces wushmi yokono New Palestine West Bank territory yegi kukilo khatha vekiulo panongma igona agime pashos suchekyu gongno tileno pak hu kahawai ipi aniki mukuswo muchulani tsololo Asian News International Sutsa Kithe no pikiuno India Raku Madhya Pradesh states la Kiptimi Lucky Sandip Chaudhary no Panipu Apaza Nakila Poi Devekyu ye Muchulani Salola Kukyu la Lipwazano Panipu Tuchilemo Vekyu Gongno Paliki Idegve Ipi Eno Gleno Igona Pam Loi Mekyulono Poisons Lucky Shove Ipi Koho Panopolumi Ono Itivikino Panoma Zlena Shikipi Wikila Pa Sauvikimu Tilena Vimla Veno Pakhuk Hawaii Ipi Paye Madhya Pradesh states Jadwa district la Bikheda village nogomi ke ipi itagi asa Kithe no pikiuno kuho kiptimi tipona panipu kukeno tileno panipu plomi kona asal hoksa tomo pavila pive ipi kuho pana pakho ashekashin kiuzuna palikino pa video jutho kokeulo pana pikiuno nie ishina ikho ashekashini sha kiu hipoye inpu no blomi ko gongno ashekashi vai ipi aniki mukutso muchulani tsalalo the Indian Express Sutsa Kithe no pikiuno India Raku Rajasthan states la apu laki advocate laki shichekyu Manav Singh Rathore no United States Raku Florida state mi totimi laki ye panipu shipeni ipi li ship have ipi tilena lina Manav Singh Rathore ye apu mi laki ke pi kamsei ipi kumana aniki jepungu tsalalo no temple lo klakapu shive ipi ko atsala khamithiu Lina Manav Singh Rathore ye apu laki shagi kyu ithivekeno Lina pasa se kichigive eno mtove ipi eno ado khamithiu United States ga khulimi tipona police mi qolo complaint shive kyu vechono India ga khu police mi qona akimi galvai ipi asa Kithe no pikyuno Manav Singh Rathore ye panipu India ga khumi laki ani ipi ena anga ampe chigisha kyu laki ge ani ipi ena panipu India ga khumi tipo ye anga mishani ipi itagi asa Kithe no pikiuno Manav Singh Rathore ngo United States ga khulimi tipona Facebook lona aksaw ki view shiche ipi Manav Singh Rathore na Facebook no live lo pikiuno paye apumi laki ke pikiu gongno United States ga khulimi tipona pasa su akibushne no aniki kuthu chalolo no India ga khula igipu tilena India ga khumi apu tipona Jaipur airport ki kungo alno li salve ipi Ajmer district police mi kono phulkiu no Manav Singh Rathore no United States ga khulimi tipo ye aniki kuthu chalolo no aniki mukulaki tolo panipu toi pe thave ipi Manav Singh Rathore ye
Rajasthan State Ajmer District mi laki ke ipi Aniki Mukuso Muchula Nitsalolo Breezy Sutsa Kithe no pikiuno United States Raku Texas State San Antonio Pugala Fort Sam Houston la United States Raku Wishmi Family Langwa ke ko tianli ko gano United States Raku na huka tomo tsupu kiuye Dileno Financial Manager Shakyu Janet Yamanaka Melo Ampe Hope Mutsni Shakyu no huka tipako dollar $109 million hukave ipi eno lina huka tipu peithana aki ameksho khami ge shive ipi eno luxury car hotache ge khulve ipi eno designer kono peithache ke anemga tomo ge khulve ipi ekimo United States ga ko Texas State yepekana lina huka puka ge ke tipu phulvai ipi eno li ka vai United States ga ko attorney shakyu James Esperzano pikiuno New United States ga kuna liye amikcho laki ke ipi li pukube ke mo Janet Yanamaka Meloye hukala amikcho shimla vai ipi aniki mukubidi ashigani tsololo Free Press Journal Sasaki Tino pikiuno India ga ku Maharashtra State Mumbai pugala kiptimi laki ampe hopungu shakyu Guru Siddhapa Wakemore Akachul Bulpande no huho Palo Jiliusas upper number and restaurant ipikula soft touch spala ukila Tilena Papunu sala birthday ge ikilwe ipi Tilena kiptimi punguno spa dipola zlena ilogena knife na pa cheve ipi ena pashi mukumno she ge thavetse ipi ena ado khamithu kiptimi tipakona aag taula po khawai ipi kiptimi pungu tipakona Palo Jiliu pagola ngwa ge mo ke dolona pa pithive ipi ekimo Mumbai police ni kona kiptimi pungu tipakoye kunako kila kumlana phe ipi aniki mukupungu anigni sololo money control Sutsa Kithe no pikiuno ovekyu sololo United States ga ku president shichekyu Donald Trump no pikiuno ketuni kini no mukubdim pe hipolo New United States ga ku presidential election kigishe hipolo candidate laki shakyu Kamala Harris ye New United States ga ku president laki shikuzupu kumoi ipi Salanomu Kamala Harris na New United States ga ku president laki shikepu shaye Miraku ye tokhala ka miraku hamla venani ipi aniki mukubidi ashigani zololo Daily Tales News Sutsa Kithe no pikiuno Ethiopia ga ku apeu kafa zone la agizani zololo apu kini loy inake aitache thakela anene vekiulo timkumo phumla veke ko khamiye itihi phulfai ipi ena kini tikmala ane kini gauno timi thiveke ko ye akikihila akhekini na mukutoku shivai ipi ena timi thiveke ko dola timi akhena lhobidi tachena kiptimi ko ipi aniki mukuso muchulani tsalolo Times Now Sutsa Kithe no pikiuno Russia ga khungo Ukraine ga khuna agusha kyu hipola Russia ga khu gushmi kona Ukraine gushmi akhuna ankalana kalveno pano ga khu ko kila pithiveke ko ye panong kumo khamiye Ukraine ga khula supove cheni ipi ko anpuna kona panong kumo tipo ilhe jukela akhlu kidney ye Russia ga khu gushmi kona lukhabe sagi cheni ipi eno panong na jechuve cheni ipi eno tie Ukraine ga khumi azalaki Larissa Slavana akhalo shupeve se ipi asa Kithe no pikiuno likmi ge Ukraine ga khu gushmi laki ipi likmi ge Russia ga khu gushmi kona akhu kila pithiveno pavu akhlu ge ikiphevetsa no pakumo ge Ukraine ga khula tsupovai ipi ishu sa Kithe hipadu nongkam tsushkimthi